suang yaki ba pide ben yoi ningkong ya kongkini ki beriu lada pim yoi kaya ka ban sanjia kinsa pensat ya ka sur jombi pinum yoshu ben yala nama kinsa stamben influence yati ko himen ko para ba it ha utrai Jesus Christ mindakasni kabalang kareke ya ga sungi buram jamu Lucas bakui unong to gospel Lucas ulalong doctor uday nom Greek but ulong basta bad ulak yatrelang badu Paulus bakui bad ulas ngap ya ga jingikai jumu Paulus bakui bad ula komuk ya Paulus bakui rengkat badu Mark nanda uluk ula to kambon ki jingto nagavenda ki Kristan na ki Greek kenamba kindus ngawoto ya ka dostur jogiju te habang ipe te ka gospel ngin sanang yi udang betai bun ki dostur jogiju kenamba ki Greek ne ki weke gentil ki ba bod ya ka jingim Kristan kindup nang ban snow ju barka jinglong barka jingim jungichu bar kanum don kano ka jinya pa bar Lucas bakui ula toro yaki yaka kitab kam jungi apostol bar ula to yaka gospel barka kam jungi apostol bar nitip haki kam jungi apostol ubataya yu kumno ka gospel kala priang keleng kumno Paulus bakud uyala kumno Petrus ulayala but kumno ke jingit kala roy te udang kentu jur ya ki Kristan baro benyo mensiam ha ke jingim jongki lemba ke jing puson ya ke jing tobakui to minta gius ngoro ha ka jing pule bening kong ka ba Paulus bakud ulato ya ke shitisha u Timothy wa on pe minta ngadan marwe ngadang yala pia ka kubor baba henre bun di paralog jonga kila yino bada ulang kacaba upai uyoi tangi buriu kiba keren benia kiba yale percaya ke gospel kawe ka jinglong jogi buriu kalong benile percaya ke gospel nanda Paulus bakudum bahamru yebu Timothy ba udemen husian na we buriu bakerteng Alexander ulang uburiu ba penbriang bakala ya ke jingikai jang ke gospel ulang ba yale persya ya ke kubor babha bad Paulus bakudu ba utrayu bele unsikil yang iabu nagabenda ke jingles ni baro ba ule Paulus bakudu shimla kendu yabu Timothy ba ngide banle ye persya ya Alexander na marki kamba suni ba ule ulang ubele ubayo unsa siyo yawo nagabenda ki jinsunyo baulale percaya ke gospel kade ka kubur baba kabawan na ujisu kabade ke jingim jo ujisu haba uno uburiu kano ka buri ba yale percaya ke gospel kabamur yale percaya ujisu kade kamera jo ubule ban pe dia ki buriu bam ya trailang bat ke gospel ni ki beriu ni ki nombor ni ki senran jongo Jesu ni ki nongyala jongo kubor bapa ni komo ya ubale ni numdon kamban penhiat pod persya ya ki beriu ki bayale persya yangi ki bayale persya ya ke gospel ki yale persya ya Jesu barkane kadeka kam jongo bele ban pe ya kum kita ke jinglong jongo beriu te don pon ki beri ki do jingkermen ha ke kam yala hage jingim Kristan habaki beriu kimpedian yangi kibam smutu yangi kibam ya trailang bani kadon ge jingma bangindu jingkermen Paulus bakui ula on kat unium unong yala bakara udon marwe bunsi bun ge beriu ki yang percaya henre ula yai beteng beniala bunsin habangi syakri ya ubale ngimdeben kemelanti bun ki beriu kiniaro yangi buon ki beriu ki kershan yangi penban buon ki beriu ki aptab ban penjaburom yangi penlarain yangi
penjat yangi Henry kaya ke jingkermen ba ujisu unum ino yakikun kibara ya ke kubur baba tangkane ke jingkermen gede bandon ngimde ban wat saudang banyo ya kiburi kibatapti kibaya ro yangi ladangi pai hakata ka dor lesengin sa do jingkermen Henry kadang barabor hakamen siam ba ujisu unum ino yangi nius no hake gospel mindagasni kaya ka ba ujisu Ukraine kat hakaba udang pa yaki kenyo po armor ki sindran jomu armor baru jisuam na pa yepi kumgi lambarot hapadenge suri kane kalonge jingmakam haba ujisu ula yaki nongyalap yak kubor baba bad ngiti kinom Sharai nongap lamborot kiada ia kilamborot kadba dandan ki nongap lamborot rengkat ba kilamborot kisuri kimnushu ban bam ne peniap ia kilamborot tegi suri kinyang jingai baki aptap ia kelat kelindi kumno kilaban peniap ia kilamborot Henry kadba kidangyo ia kinongap lamborot kiting kin patchingai but kin up ya ka kabu joki ka shapang ki suri pun sin ke suri ki persyang ban penia ki barabo ki persyang ban pindu ya ka sur jogi lambaro ki bam shua ya urenda haka juga dur ka dondru ka shapang ki jinglong jogi suri lada kilam nongap lamborot kimyo iya usuri ningkong lada usuri yo ningkong ya nongap lamborot unsa atag unsa tar unsa peniap persyamban peniap ya nongap lamborot kumno unsa persyamban pindu sur jong nongap lamborot lada umdon sur kumno umlaban pancing yarap no jongi para nongap lamborot te suri barabor udai badutar ya rendam jogi nongap lamborot barlada nongap lamborot ula yoi ningkon ya suri udon gabor banyada udon gabor ban peniap ya ke suri te hangni uji suang kumno haba pile banyalap ya ke kubor baba ngapa ya pi kumgi lamborot hapadenge suri kabamud uji sudah maham lupa ia ke sendran ba kide ban yo iningkong ia ki jingikai bakala suri hangne kilomru ia ki jingikai bakala kuma Alexander kumba Paulus bakudu kedau ubayam persya ia ke jingikai jong ke gospel ke suri kilong ki brio bam treban pediang ia ke gospel suri kilong kibriu bahikai kendria persya ya ke gospel kibahikai bakala ya ke gospel kibabatai bakala ya ke gospel bat kibab persyam ban pinbi je kibriu dal ke jingikai jongki teminda uji suang yaki bab pide ben yoi ningkong ya kumkini kibriu lada pimyoi kai ka ban sajia kinsa penset ya ke sur jombi pinum yoshu ben yalap nama kinsa stamban influenceti kinsa stamban kta ya ke jingim jombi kan stamban kta ya ke jingai jombi kin stamban drinks dot ya ke jinga e baroka ba kadon hapo jombi te pide ben lekum no khusiar ba ben yoi suri ningkom ha ke jingim ngimde ban ap hadu bau suri uyolan ban penset yak ya urendang jongi ya sur jongi lada omdon sur unong yala ban yalap shu tini ban usiar na baro kum kini ke suri lada kelli yapi hatodon suri saudon jongi hoy don bun ke suri what happened in Christian what happened in Catholic don't be suri nakata kadao upapa ko Francis ula mahami ngi shapangi jingi kai kindrian ka badan haka perte haka balangru kiba penjam ya baro ke jingriu bale don bun ki brio minda wat mangigi lindoro don gi pornio kaneru kam depo ban em kum neru kam lele tingis tang ban penum no
penjam no yaga jingi kai jongo Jesu ladang ngastam banle kunda kadon popalo jonga teka naga daga daw ko himen ko parau Jesu la pa yaki apostol yaki sendran armut bale kila bandia Christian markelia Shumundor lada don kano ka jingsnu kawan haga jimmod jongo we pat wong pe pila don haga jimbakala pis damban perkat kumway pa kane kam dega jingi ka jongo Jesu te haba don ka jingta lon haga jingduwai we ulaban yarap ya we pa ban Christian yau haga jingta lon mensiam naga daga daw ngide bandon rum yaki kun ki bakwa ban roy haga jingi mensiam pide benia selok barkit beri baduai pide benia selok barkit beri ki ba yeshisha ya ublai pide benang benia selok barkit jaka badon ke jingi kai ba shisha naga daga ki retreat center baro kayarap yangi bat pen he ke jingi mensiam jangi kabangi shimenda ya convention ya retreat ya jingduai kayarap yangi ban like nagi suri ba aptap ban hikai ba kala ya jingi jangi Tengi don kam ban sngolutu kaya hadu katno ka bakardor ban baktrian ya ka jingi kai gospel ha ka jingi bun ki paralok lese ki ba ya ki bangi toin kila ballong ki suri ba kran bakala yani ba pindu jingkerman yani ki ba pinpeja ya ka jingi mensiam jangi lese da ki tin joki lese ki kroyani ban di shisin arsin ka kiad ne kunta ter don bur ke jinglong ka ba sinil ka ba ap ke suri ki don saudong jangi ke jing denju ka wanchani ke jing pan shoi ka wanchani ko himmen ko para naga daga daw ni de ban long ki ba husia kumbau Paulus ba kuduang Alexander kela ka ba mu udang ki kai bakala udang pendu jingkar mene ki kristan udang yang percaya ke gospel don bun ki beriu ki ba pendo jingkermen yani habangi duai habangi riu balai tongin duai bangin yo bor ke jing start ban husiar na ke suri bangin yo iningkon ya usuri bawan banatak yangi bawan ban penyap yangi kenapa nilaban ya da ya ka sur jongi ya ka sur ya laut jongi kodrai Jesu karko kardo yangi Hagen ega sni buram jongo Lucas bakoi ubala tosher hem ega gospel ban yada yaga chinge ban yada yangi nyaki suri ba pendu ega sur jongi ba penjat yangi ba penyat yangi ba penyat yaki lambrot jame enyaro ya utrai Jesus Christ. Amen.